نفادي بيو تكمان نفادي بيو نفادي بيو جالني نفادي بيو نفادي بيو تكمان نفادي بيو نفادي بيو جالني نفادي بيو እኛም ለምንችለው የአዲስ አበባ የእናንተ ልጆች ከጎናችሁ እንቆማለን። ዮናስ ሞተ ማለት መንፈሳዊ ረእዩ፣ ማህበራዊ ረእዩ፣ ልማዳዊ ረእዩ፣ አእምሮአዊ ረእዩ ከተገደለ ዮናስ ሞተ ተብሎ Baay'olii imimmaan kan fixachiisee garaa nama nyaata jedhamee kan dubbatameef sirni gaggeessaa fi awwaalchaa tajaajilaa Yoonaas guyyaa muraasaan dura balaa konkolaataan gara gooftaa deemee raawwatamee jira. Viidiyoon isaas nu dhaqqabeetu jira. Laphee namaa cabsaa gootichi wangeelaa gara gooftaa deeme guyyaa muraasaan dura oduu isin biraan geenyedha. Maarree har'aa viidiyoon sirna gaggeessaa fi awwaalchasaa waldoota kiristaanaatiin yeroo raawwatamuu agarsiisuu gadhiifamee jira. Nus nu dhaqqabee jira. Kallattiidhaan gara viidiyichaatti isin dabarsina. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayitaa addunyaarraa walitti qabaman kallattiidhaan akka isin naqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Guyyaa muraasaan dura ergaa hatattamaa fi naasisaa dhageenyee turre. Innis hojjetaa Kiristoos balaa konkolaataatiin gara gooftaa deemuusaa fi maatii isaa gargaaruu akka qabnu ergaa dhagaameera. Oduun keenya guyyaa sanaa kana ture. Tajaajilaa beekamaan kun magaalaa Bu'ii jedhamtutti ture. Balaa konkolaataa uumameen gara gooftaa kana deeme. Balaa ciggaasisaan kun konkolaataa uummataa xiqqaa magaalaa Finfinnee irraa gara Walaayittaa Sooddootti imalaa turee fi konkolaataa effiserii uummata fe'ee adeemaa ture. Walitti bu'uun tajaajilaan Kiristoos geggeessaa waldaa Qaaliyootii guddichaa waldaa magaalaa Hosaanaa kan ta'an obbo Yoonaas hiriyoottan isaanii lama wajjin walumatti nama 4 ta'anii gara gooftaa adeemuun isaanii kan dhaga'ame. Maarree sirni geggeessaa isaanii guyyaa kaleessaa raawwatamee jira. Sirna geggeessaa isaanii ilaalchisee guyyaa kaleessaa viidiyoon waraabamee nu dhaqqabeetu jira. Isa daawwannee walitti adeemnu gamanumaan maatii isaaniitiif jaallattoota isaaniitiif jajjabina guddaa hawwina. ዮናስ ታክቶ ተነጠቀበል እኛም ለመነጠቅ ያብቃ። ቤተሰቡ ለመነጠቅ ያብቃ። ታክቶ ተጠንቅቆ ጸልዮ አምልኮ አስመልኮ መነጠቅ ይሆነ። ጌታ አምላካችን ስለባረከን እናመሰግናለን። አሁንም ይህንን ህዝብ ይህንን ከተማ ባለ
ለዮናስ ተተኪዎችን አስነሳል፣ ከቤቱ አስነሳል። በተለይም አብረው የዚህ ራዕይ ተካፋዮች እንደዚህ ሲበረቱ ሲያበረታቱ ስላሳያን ተመስገን። አሁንም እንደ ቃላቸውን የቤተሰቡንም የቤተሰቡንም የመሪዎቹንም የወጣቱንም ትውልድ ቃል እንደ ቃል አጽና። አጀንተባሉ ጌታ ሆይ ስለ ባረክልን እናመሰግናለን። በወቅቱ ዘንቧል፣ በወቅቱ አባርኳል። ደግሞም ስለዚህ አዳራሽ ተመስገን። በዘመናቸው ይህን የተንቀላቀለ አዳራሽ ስለሰሩ የዮናስ አይነት ሰዎች ተመስገን። እነሱንና ዘራቸውን ይባል። በዚህ ከተማ ያሉትን አጥቢያዎች ሁሉ ደግሞ ለቦቾ ግንባታ እንዲቀኞች አድርግ። ለዮናስ ራዕይ አፈጻጸም ጌታ ሆይ ይሄ የተጀመረ ሕንፃ ባለበት እንዳይቆም ለስምን መሰገቢያ እንዳይሆን እያንዳንዱ አጥቢያ በዚያ መታሰቢያ ክፍሎች ውስጥ ሊሆን የሚገባው ነገር ተከፋፍለው እንዲያደርጉ አነሳሳቸው፣ አሳስባቸው። በህብረቱም በቀጠናውም ጉባኤ ከላይ ከአዲስ አበባ ምን ይመጣል ብሎ መጠበቅ ሳይሆን ከእኛ ምን ይወጣል ብለው አጥቢያዎች ተማምለው ጎብቾን እንዲያለሙ እርዳቸው። እኛም በምክር በስልጠና በምንችለው ሁሉ እንድንረዳ ሪቀው ያሉትንም አቅርባ አያይዘን እርዳ። ከቦብቾ አሁንም ቦብቾን አስባ፣ ይህንን ህዝብ አስብ፣ የወንጌልን ህዝብ ሁሉንም አስብ፣ ሰሜንንም አስብ። በሰሜን በኩል የሚመጣ ችግር ወንጌል ስላልቀደመ ነውና እባክህን በወንጌል በረከት ሰሜንን አስብ። ስለምታደርግ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የቤተክርስቲያናችን የዚህ የሚያካለው ቤተክርስቲያን መሪዎች ማግዶች ምክትል ሰብሳቢ ናቸው። ጋሽ ሰለሞን ቡራኬ ሰጥተው ይሄዱ። ብዙ ጊዜ አልወስድም። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ጽሕፈት ቤት መሪዎችና ሰራተኞች በሙሉ በዚህ ተገኝታችሁ ሀዘን ልልሽ ከእኛ ጋር ያለውን ነገር ሁሉ ስለተካፈላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቤተ ክርስቲያን ያስተላለፋችሁን ጥሪ ተቀብላችሁ የሆነን የሚሸኘው ብለናል። ይህን አክብራችሁ ከቤት እስከዚህ ድረስ ስናመጣ በመዝሙር አጅባችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናችኋለን። ጌታ ይባርካችሁ። ጥቁር መልበስ አያስፈልግም ብለናል። ጥቁርን ትሄዳችሁ ነጭ ልብስ ለብሳችሁ ስለመጣችሁ የእግዚአብሔር ቃል ስለሰማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይስማችሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር የባረከ ትውልድ ሁኑ። ለወንጌል የሚጨክኑ ለወንጌል ባላችሁ ነገር ሁሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ብለን የምንናገረው ነገር የለም። ባላችሁ ነገር ሁሉ ለወንጌል የምትወጡ አሁንም ለወንጌል የምትወጡትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጣችሁ። ተባረኩ። አሁን ፕሮግራሙ ልክ እንደመጣን አንድን መኪና ወደ ለቅሶ ቦታ አይሄድም። 3 መኪና ብቻ ይሄዳል። በእግራችን ነው የምንሄደው። ምናልባት ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ጽሕፈት ቤት የመጣችሁ ሰዎች በእግር መራመድ የማትችሉ ከሆነ የእናንተ መኪና ብቻ የአስክሬኑን ተከትሎ እንዲሄድ እናደርጋለን። በተረፈው መዘምራን ይቀድማሉ። እንደቅድሙ ዲያቆናት በሁለቱም በኩል ያጅባሉ። እንግዶች ፊት ለቤተሰብ ፊት ለፊት ይሆናል። እንደዚሁ አጅበን እየዘመር የቀብር ስነ ስርዓቱን እንፈጽማለን። እግዚአብሔር ይርዳል። ሌሎች ነገሮች በዚህ ጋር አትንኩ። አስክሬንና ቤተሰብ ብቻ ነው በዚህ ጋር የሚወጣው። ከይቅርታ ጋር ከተለያዩ ቀጠናዎች የመጣችሁ ወገኖች በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ከልዩ ህብረት ከቀጠና
ከተለያዩ ቀጠናዎች የመጣችሁ ከዋና ክፍል ቤትም የመጣችሁ ወገኖች በኋላ ሳታገኙን እንዳትሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ከልዩ ልዩ ቦታ የመጣችሁ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ከቀጠና ከዋና ጽሕፈት ቤት የመጣችሁ ሳታገኙ እንዳትሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። Mantakyo yun mana natin. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.